Ing Ginoo manatili kaya kayo. At keka antimurin. Pamamasa king may pabalita agpang kang San Mateo. Ligaya keka o Ginoo. Mibait yay Jesus karin Bethlehem, Judea, kanitang panaunang aring Herodes. Melambat kay Batnanita, dinatang la Jerusalem ding mapila na mga biyasa, ding taong magaral king pangimot daring batuin, meni batan laking aslagan, at pangutang da, nuya ka rin ing bayong bait aari daring Hudyo, uling ikit mayang linto ing kayang batuin, at dinatang keketi, bamiyang asamban. Kabud a balita ng aring Herodes, iti, tutuyang meguluisip, antimurin ing mabilog a Jerusalem. Pepayawos na lat tinipon, ding pamuntok daring saserdote at ding eskriba ning balen, at kitang nakarela. Nuya mi bait ing Kristo. King Bethlehem, Judea, ngarang may kibat. Uling sinulat na po ning propeta, ika Bethlehem, king labwad ng Huda, kami tauli king makanano paman, karing manimuna ng balen ning Huda, uling kaya kayam manibatan, ing meto nga pamuntok, amanibala king balen kong Israel. Inya kay Batnanita, pepayaos na lang Herodes at pinulong pa sa likot, ding mga biyasa. Inusisa na at abalo karela, nung kapilande ikit ing batuin. Kay bat, pepalakwanan na lang papunta Bethlehem, kambe na ning antikaniting panabilin. Munta kayo at panintunan niyang miyamasama sing anak. Potang ikit yun ipabalo yung agad-agad ka na ako, banketa, akuman, muntako at samban ke. Kay bat dang dimdam ing panabilin ning ari, meko nala. Kabang dalan lintoya ing batuin, ing kabud batuin ay ikit da king aslagan, migpasiyo na naman karela, ang king mirasya at tinuknang tulid na ning lugal, akabilya ning anak. May tula lang munano ring mga biyasa, panakid da king batuin. Kalub da king bale, disnandeng anak king siping ng Mariang Imana, siniklod la arapan at simbande. Kay bat, biklat dala rin lamak da adaralada at inampanganan ding regalong ginto, insenso at mira. Mayaw sing karelang pansin king kapamilatan ning meto nga paninap king enala magbalik pa kang Herodes. Inyame naliwalang dalan ding mga biyasa king pamagbalik da king karelang balen. Kalugurang kapatading mayap ng balita ng kakataang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Merry Christmas po. Ngayon po, pag masusyan tayo, ing pikapesta na po ning Epipanya. Ingausan na po ning piyesta ning pangabulalag, ning kakataang Ginoo. Bilang pagumpisa, mayap mo siguro ing linawan tayang bagya, ing kabalduga na po, ning kakatang kapag masusyan, ngayon kabengya na iti. Piyesta na po ning pamibulalag, o pamipahayag na ning Ginoo. Ing kutang, nano ing mibulalag, nano ing mipasyag. Lumino po iti, nung lawen tayang miyamasamas, detang atlong regalo ay nampang darening mga biyasa, king kakatang maya pabalita, ngayon benging iti. Muna, inampanganan ding insenso, ingapong Ginoo, frankincense. Mabangluya po bawo ini, ingasok na pupulai at mumukiat papunta banwa. Magagamit potang sasambala ring tao, ding memalen. Nano pong simbolo na ning insenso? Simbolo na po ning kadiosa na po ning ginutang Heso Kristo. Potang insenso may metong abage, ing metong nga tao, papasyag mumu, sagraduya, banalya. Kadwa, itang mira, nano ining mir, akarelang inampang,
Laruya pong mabanglo agagamitan ng pamaglanya, karing mete, inyang minunang panahon. Bang kanita, eya makaing mamau, ing bangke. Nepo, manalakaran niya para king kina na po, ning kaya katang pangatao, nung nukarin niya may kiyagum mo naman kaya katamo at may kiyabe, ing ginuta mong Heso Kristo. Tandane po, ning pangatao ng Jesus. Wa, king metong abanda, banalya, Diyosya, tapos tao ya naman, kalupata mo. Matbud, mateya naman. Simbolo na po ning pangatao ng Diyos, ning pangatao ng Jesus. Nganapin po ning sulat karing Hebreo, He became like us in all things except sin. Po. May kisaw tiya busal tamoy Kristo, dapat emi kasala. At katlo, itang regalong ginto, gold, na ano po yung sagisag na nini. Inya pong minunang panahon, iningang sasabyan da pong ari da po ding sablang metal. Simbolo na po ning dangala ng Jesus, anting ari. Dening atlong regalong areti, na ano po yung papasyag na kay katamo? Kapamilata na po, dening inampang da rin ng mga biyasa. O yan po, ing mibulalag kaya katamo, ngininggat pa na po na iti. Jesus, ami bayit king Pasko, Diyosya at Ariya. Dapat, may kisan metong yan naman, king kina na po ning kakatang pangatao. Inya, eya kabud Diyos at Ari, Jesus. Jesus, metong yang Diyos, Ari, at tao mo naman, kalupata mo. Ingkutang ngening bengi kakatamo, nano yung payabot na, ning kakatang kapiestan, at ning ebanghelyong mipasyag, ngening benging iti. Muna, paga nakanakikatamo, ing kristyanong pamibiyebye, metong yapong pamaglakbe. Nepo? Ing kristyanong pamibiyebye, metong yang pamaglakbe. Kalupad na po rin mga biyasa, milalarawan, king mipasyag ebanghelyo. Ing kristyanong pamibiyebye, pamaglakbe yapong abe-abe. Metong lang grupo, iba't laking aslagan. Mintala, nung nukarindo tuturo, nitang batwin, alinto nakabud. Pamaglakbayang makimalino pake. Malino yung buridang malyari. Puntalanding bayong baytari. At karin ang panganandeng karampatang regalo. Nung ingbiye metong yapong pamaglakbe, sukatamo sanang ilako, inganggang makabayat. Travel light, ngarapin po kingamanong Ingles. Nung makabayat ya mo kaya kayan, maging sumbagal niya mo yan, king kaya kang pamaglakbe. Aga nakapke po itang kwento na itang metong ermitanyo, akebaluan niya po king kayang kabanalan. Pupuntalan de po, ding marakalataong manyad, maya pausok, ibat kaya. Metong karening pilgrims sa linapit at may masyal kaya, misdan niya inyang ikit ng alayamang nanumang kasangkapan, ketang malating kwarto kayang tutok nangan, ining banal ermitanyo. Kitnanay nining tao. O ba't po ala kayong anggang nanumang luklukan, kini pong kaya kayong pibale-balayan. May kibat yung ermitanyo, o ba't ika, ala ka namang daralan luklukan, kabud na kamin takeni, pekibat na po nining tao, turista kumu po, makilabas kumu, maglakbe kumu at may padalan kumu keni kaya kayo. Nakuman po paindaton. Ing pakibat na po ning banal na ermitanyo, akuman, ala kong luklukan, uling maglakbe kumu naman, at may padalan kumu ketiking yato. Tinudya, ini pong biyasang ermitanyo. Aliwaing yato, yang kaya katang permanent address. Nepo? Makipanuknangan tamo mo keti. Itamo nga lalabas tamo mo. Makilabas tamo mo. Kining labwad anong nukarin tamo, mangisnawa, magobran, magpainawa. Migit pa kanita, ding may kapamasyal na karingaliwang lugar, baluda. Alang maglakbe, nabalo ing kayang pupuntalan. Nungali,
malilila mo, at muli lang alang kararasan. Makanyan pinsana, king kaya katambie, tandanan tamo na yung biye kristyano, pamaglakbe yang abe-abe. Pamaglakbe yang ating kang katubale, ating kang kapara, eya solo keka. No ka rin tapapunta, karin king banwa, babo, o karin king impyerno, king lalam. Stung maganakaka, mapanyaw karing misasakitan, masuyo ka karing mangailangan, mapibabatakat mitmong pakamal, no ka rin kakayamiras. Siguro naman, kita kababo, karing kaking banwa. At stung maglaram na kaman, magmayabang, magmurit-muritan, makipagchismisan kakabud, mangalat kang eusto, darapat ka pang makasira kareng kapara mo, makasiguro ka. Kumikit ni nga pong Gino, king katatawl yan. Aliwaya, ing saganan mo. Paganaka po kaya katamo, ing kristyanong biye, metong niya pong pamaglakbe. Sana po, baluta mo, nung nukarin tabo bisa, nung nukarin taburing miras. Nung bisa tang miras banwa, nung nukarin niya nga pong Gino, panigobranta na po, king kasalukuyan. Ngeni-ngeni pa, nung ating kapang dapat samasan, kuturan mo na, ing hustong daraptan mo, at dagdagan mo pa, itang kayapan, ayampang mo, karing kapara mo, karing kayabe mong maglakbe, ketiking yato. Kadwa po, paganaka na naman, ning kayakatang kapag masusyan, at ning mipas siya gamaya pabalita, tukyan taya ing batwin, ating Diyos, akit tayapin ka rin. Kinpong mipas siya ga ebanghelyo, malino king detang mga biyasa, lakabud, may mamaglakbe. Manintun la naman. Manintun. Panintunan de, ing mibait a Mesiyas. Makanano de pong ikiting Mesiyas, tikyan de po itang batwin. At king Belen, karin de po ikit, ingin Diyos, at tsuyapin ka rin. They followed the star, and they discovered the real and greatest superstar. Makanyan pin po sana, king bieta mo. Ing batwin, simbolo ne po ning nanumang magningning, maslag at marangal king tao. Halimbawa na mo, ating kung metong kakilala, hindi na niyang sakit na mabayat. Alilwa mo yung mga sakitan, pelalong yung pamilya na, mila koya obray tatang na, yung kayang ima, magkakasakit siya, karetang kapag obra na naman. Nga na makanyang kanako, among, mabayat, masakit, tutupo, pumayan, kay man pong penamdaman, ing milabas sa Pasko, kabud niya muli nabas kaya kami. Dapat siguro naman, ing Diyos, nakedinan kapag subukan, minaman rugo, apisaop-sopan. Makapagmulala, dining taong makanini, busal ning kasakitan, busal ning kay ganaganang mabayat king biye, akakid na pamurin, itang positive, itang pag-asa, pamurin matatda. Dini po ring batwin na maslag, ing Diyos, karelaya po, ibubulalag. Iremedyo sa detang kayabe na, katekistala pong pabayad. Rain or shine, mumuntala king eskwela. Tuturo ka rin kayanakan. Laman po sisingil at naman pautang alub. At keni, dapat at kayo naman. Nung ating makiramdam, nung ating mabiyasa, salamat. Nung kay si kaso, salamat pa mo rin. At o itay ngalimbawa, darining taong maging batuin kaya katamo. Ing papakit da, ing kayapan, akarela mitanam. Amanano na sa, kaya katamo naman, mitanam, ditak-ditak, bagya-bagya, kitang akikakit tamo, panamdaman tamo, ting balangaldo, ning bieta mo. Kaya katamo, kaya katambalen, sigurado marakal pang taong maging batuin mo namang maslag. Papalto da yung kayapan ni nga pong ginukarela,
At papalto na po, ing masala at masanting alimbawa para kaya katamo. Datingan batwin lapong maslag, ing Diyos yang karelang bubulalag. Kalupad asana reding tao nga manuang ko, ing Ginu, yan mo naman sanang kaya katamang ipasyag, ampo ni pahayag. Bang kanita, maging batwin tamo naman maningning, ngeni at manggaman kingalananga. Amen.